cha ODM. Kodong ndalo machuok kende to mane jatend migao mar arita Dr. Fred Matiang'i duoge pachoka mar yango dwaro mare machung' e laro kom mar jatend piny. Rowere kaachiel gi mine mawuok e kaunti ma Nyamira kod Kisii okwayo maneno gai mar doho Justice David Maraga mondo sir Matiang'i e lek mare mar bedo jatend piny. Kane gilose e boma ma Kisii odiechieng' manyoro, rowerego kaachiel gi minego okwedo chenro mar moko kuom jotelo mar sirikal mar keto ohinga ne Matiang'i kokalo kuom keto ne kes e doho. Bende gikwayo jotelo makono matiyo kanyakla motelo ne dwaro osiepe mag siasa e kauntis mamoko. Maraga naweza sema yeye bado hajaingia politics sana. Kwa hivyo sisi kama group tumeona ni heri aweze kumuunga mkono Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i, kwa sababu Matiang'i amekuwa kwa siasa, amefanya kazi na serikali, kwa hivyo anajulikana zaidi kushinda our Justice Maraga. Kwa hivyo tunaomba Maraga aweze kumsaidia our Fred Okengo Matiang'i kutafuta kura. Kuna njama ya serikali kuu kumupangia kesi Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i ili asiweze kusimama ifikapo mwaka wa 2027. The people on the ground have accepted and they are saying that all they want is Matiang'i. And actually, let it be known to the whole country kwamba whether they arrest him or not, we'll vote him even if he will be in jail. Gharama ya maisha imekuwa ngumu mpaka watoto wametutoroka kutoka kwa nyumba wanaenda kufanya kazi ya utumwa. Fred Matiang'i mahali yako sisi tunampongeza. Wacha Fred Matiang'i akuwe katika uongozi wa 2027.